Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Public meeting kam mass training amai nili balong kipidupot MLA election apor nang tibok head pompen ajok a party tina tumse tami methang a political party ke pangtang non bomason thak si phai kuni ni phaing kore isiani nilip constituency ke paro chuki hala higher secondary school open stage salong congress hai a party atumpen public meeting kam mass training amai pidupondo ada por bhai kepa por malongpen chuki hala longpen bite rally mate bite pachijeng ponsi koila matia long an central committee pen kebang abitung atuma phan kangthum karni asai claim pondo por bhai kri isia por malongpen public meeting cheng pondo bangso mai long nilip mondol congress amai phu awareness rong hang pensi mai ja pondo lumahu sarpo atuma phan nilip mondol congress secretary Relipson killing pensi pachini pondo bangso mailong BJP lapen EPSLC political party atum ame thanga song aphan ning kache theka vedat penajok don phokep so se amolukatum congress aya songolong chingbedu bangso mailong lumahu sarpo kache tongdun lake rotoningti maipu KDCC bitupon saikia APCC tolop chutia APCC mohen rongpi spokesperson Surendra Singnar KADCC Babu Singh Timok KADCC Rakesh Lekhe KADCC Jokot Singh Ingti Vidya Singh Rongpi Lapen Pinangan Kethe Giding Atum Chetongdun Lapen Nilip Mondol Congress Committee Pen Setame Ke Ongdung Rongarat Ke Ongdung Pen Chetongdun Sik Katokobe Bang Pharuk Poso Sichot Amuluk Chirap Chetutun Sik Mesen Pen Mayadi Pidun Sik Mai Pichun Pon Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News BJP atumbang ke vote chor gadi chor padi itum pu bom gadi chor vote chor la solam mangta la sila dak than jikang loje non special revision doji ala special revision along tame alang tum ke claim thap ji la so awar saikiri la sila son je plan predet nai la pendak 6 schedule area bang ke la kunu poi dhela ke pache plan masi un e la pe pache plan long nang je nini aprang ke bang tumta nhok pele bango Ladak both fan registration kurilong wood jok nun ulop lagi chok hektik alam do 6 schedule area alam do lagi mane yong si vote odhikar long nei putame ladak ning kan krehini do deda tumsi council of voter list long vote pidinoji maun e mai decide la so pisi boita ke thong an council long vote jok nun long lopote la state election jitula MLA puna MP long jok long Kasi ladak ke, je ladak amen ke thap thap ji pubang ke, alang BJP tum amang taheman mediat sige me, lapen labang ke 6 schedule area, jitu ni tu, bahera pe mui Bangladesh pen ke bang hana ini pengi bang mui phang ke, dake kunu poi dhe ke pacan je kam claim nang ne politics se jai ni bang ke. Star lang erlo BJP tu ajak tu me claim hai. Kal ha BD ke lang no bang ke lang tum onang po, Karbi Anglong rat asar tho jai ni bang. Lapen kicho pangli mukha BJP itu into nang po rat aphan awar saiti bang simaka la so alam lo bithek koi bang ke ye rat tumhan ki chorok to vote election ang gele lo lapen kicho ke panglim alam mo antame ini to leaders to ini pan lan lo BJP itu bang ke kicheng pen elke advani ke bang puno lapen Firas Nath Singh ke bang hut puno abutai tin sitame je state alam pu bangha suding je tikang office tame mudi per Amit Shah ladak ke bang hut bangke Karbi Anglong ke bang hut bangke alang tum ang phon da chingpu ahi chinghip thip la solam bangke parno dun ta hi la tum bangke basi BJP atum bangke kupeloma la tum bangke isi adi bud likar pe king of kanglek tum chot tum ami thangal lam la tum ninje nai ta congress atum bangke muarni si Karbi Anglong arab tum tame Yes, Thomas State nang jime me polam mangke Congress tumsi amendment ki kurilo. Lapen piniani jakong ke nang jian putame MOU puno SDC pe che tokta Congress tulo. MOS 1 putame Congress din hulo. MOS 2 ke che tok ji prang tame kenelep tumpan tame tok solong tibulong ke banke lake Congress tulo pini piram long hangke ki pupu bangke upilama Karbi Anglong long ke Congress din huke suluk soda. Suluk soda ka tumbang lang tulong sa dialog ke. Kumamalo. Ahoren di pendang lo. Di ha surjo pendang lo. Akan jang tum pendang lo. Alang tulong si buy plak lo bonto. Tuliram long hang amatame.
poisa kirung dun thapa bang lo bela si areng isu problem mati goli lan alam the bangke dak le chini nang poje na ke congress atum bangke ideology mati peaceful coexistence anu tin phan pangrum dak ji pha bjp tunge lagali aprang ke puriborton sarkar sabka sath sabka vikas ha 15 lakh pg pu 2 crore sakuri piyo afi bangke hindu muslim christian ji chok ji thengoi ji pathi no pan ben hala hanu lina lamang nona bang last ki putulo st sc go back ucc nang apply lo no dui din aprang lewang tame vote belong po buke ucc nang apply lo indirectly la halo la pe farmers bills tame dak nang apply lo la so se adani ambani tum ha longle phelang pi lo la halo athi pi lama sarla non longle pota keron bom keseman tumge duplicate posi pubom la songmo ku son ahok mala longle pata pi polote film nutrition kuri lo pangthek lo ma map along ko na lo ma sita buhi long la tum kiba lang lo ma alhaya be pin su phis to lun si ko mama lo patai nang pu to kare lo angke phi ke adim lang nam lo pute a pata ko na lo along le ko na lo hada ke hem phu bele lai gen den hai bang ke kilo ma claim asi nang ni ra phan chong thu nang ke claim tha ba kam lake election stand ke mari lo tu ram no han to na lo Chinthong constituency Rongjang Phong BJP Mondol office sa Hemalong Chinthong Mondol Maipu ke Pekpon. Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Rongjang Phong Mondol office sa Hemalong Chinthong Mondol Maipu ka chela rajai mek ke dengpon. Son sila pang so jai mek ke dengpon along alihia mana pengpen ka chetong dun KAC Deputy Speaker Evejit Crow. Lapen song along claim damra pet pen ke theki dingatum pen chenglok polling station tin pen Maipu kongchun bangatum chetong dun rinti. Son sila pang so mailong akimi Mondol Maipu Vidya Singh Tiso alang li phansi rat chedon sarpen ingwai ponlu. Son sila puson kachelar pon nangkok mati arpu kimi kepek pon nangkok alam thia bangke abare Mondol Maipu semson rong para phana bangke alang like ki claim ke dam keme senpu theklong si akang tuyang deng mate district committee along an alang li phan pon tanglo. Labang so jok si puthot Maipu kimi ingwai pon nangkok loposi nang than nang pachini don. Amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong News. Ini bangke militum siar kacelar no mana dapur Chinthong Mondol presiden apa presiden mate Samson dong kai bangke alang kan district of sipon dan nama da bang presiden hari pondan ama nasi pini si non akini presiden malke pangi lalu ke Vidya Singh Tiso akai bangsi pini benar Chinthong Mondol presiden malke pekon Jonas standard ka summit ke bipan along kuana presiden sa tangpon ni bot presiden no ini ke nili tumdak Chinthong no ke 29 board committee paso 29 board committee pen dak wangel tapi nili tumdak party claim rapet voting gitu la pen members pen do ketu itu dak nili cetong rapet dak total nili tum ke 400 mate 500 amuni dak cetong akan lanon penang Chinthong lo rong to kan nostame pimewa hembang lilo kan thela non kitangte ana pang apa tang dapang phanang ni me pelo message ketangte ajak ulang ketangtang ta tu lang halak ketangtang adim nong tami nang nitum kumri dam ketangte adim ta dolang la ketang te adim nang kenon MLA election of tangsi patang ko ate dak arwi yang penajok to war kedam jangit apor la form ke pon ta kasik sal tu la sinon ke ningkring apor lo arweta ahogeno la sinon bang ke karbi claim Falcon festival bang ningre Falcon festival alama bang ke penapsi nilitum meeting dopo la penapsi committee bang sengpon saben prabjin dan dak Falcon ke kalinon organic festival tu mane nil tum dak Chinthong long di pon de Chinthong ke isi organiga constituency kap pino kapamandi pansi niltum kaborilo la si nona banke organic festival ko metat bi pon dila banke December ke ko bi pon dila sala Falcon festival ki din nong long teng blade check ni ala orang nu tum kain pilap pasi check chot kalino hala Falcon avo pandane
kapalang no tum dupig no lasi nili tum pena mat meeting do pen so kodam nili tum immediately action ke ani nili tum chisik pot West Karbi Anglong alo Sorkar pen Longhong ke pati ponji pura hur chodut. West Karbi Anglong dongkam kam rong supi Karbi Hampton along phai kuni chikloni phai inkoyarni longri krehini sarhabia mai lapen hima longri asaratum chilang sin non malong West Karbi Anglong alo Sorkar pen Longhong ke pati jipu order kipi pon along chidon dun depusi lamthi paklang pon. Karbi atum ki hakku pir thilong lekang duga hot pen setami chujun rong ke lapen kaprek sekar klia long setami longhong ke kinang sot lasi ning kring ning thi nang kili ji apor chujun rong ke nang kili apor hot lahai sai langnok klem ponong lepusi longri krehini sarhabe amai hetum pachini pon athe kiduk data tum chujun aphan tami aphong ke chonamun e lapen kiduk data tum ke longhong chopang ring chot pensi hem kachirana I atumta doko lasi lapang so aron ke peklang ponapot karbiara tatum kiduodim an ke longhong pathi ponong lipusi lamthe peklang pon lapen order je withdraw pon thuwek nang jipusi lamthe peklang pon labang so birta long data pheta Karbi Anglong alo break jamadim rai kom sai khia tumpen nang luthu pulo tangti mo pini ka siksak dokok te KAC atumsi adai chian pon hang jiputa lamthi peklang pon lapen non malom labang so lam hur kichudut pen longhong ke pathi pen adho katum along hong ke kithi tami dulu lasi halakhaya longhong a compensation piponang jiputa lamthi peklang pon thu perang ke mai atum long rikrihini sarhabe mai phu mensing teron kongchon bang hemari inglek pachithang chun bang rup sing timung bidisar long sing rong pidun mai phu rajan kathar hemalong riasar joy raming hilaban kaprek man pengki do atum chetong dun borthalban priyanka balmiki Karbi Anglong news parang kepan kacang pon orang tegel ada. Ate nomor West Karbi Anglong bukan lo Karbi Anglong Kangpi. Along si labang so rong ajo kiluda veterinary department pen GC order pen rong ajo kiluda na lo hong kapat hijamen pen. Nasila solo bangke niretu sarhabe matadak nongri kreni sarhabe mai lapen himalong biasa alang niretu kado cirum pen labang ke Karbi Anglong Kangpi farmasi itu raina be bosi government ma sabi chu nirilo Karbi Anglong council kachari ke bosi laso order ki pidar ba una ki prapen laso order ba chenengi athe non ke chenglo Karbi tu ke non program ke chenglo lo rongke pulo tamte a rong tin ong hadi rong same rongke bote lo hong ke thakona rong takupi lasi ako la solo ako non rongke du dero pulo tamte chujun pulo tamte idon hem si mane hem ke jo pli ke thata do jo thom ke thata do jo ni ke thata do pulo tamte non la so pra operation pilap pati pilap laga chujun lo ho puta basi se laga akijo puta basi se la so ke apilap do pulo tamte Karbi atum ong hari atum konan sige do ko la sila so bangke pini okol Karbi Anglong puchat kali la bangke Karbi Anglong kang bangke ineta bonwek na po sami asam alo kedo Karbi cuma sami tu kang hon bangke kenang sot athala tu sami tuyun chuku chokli de pendrong ker chokli de a bisuna lo kedo Karbi tu sami tuyun darti de ke rong ker darti de pulo tante no na so pransi la so lo hong bang apila pulo tante konasi non sigar pipo ate la so dai kumalo epo la sila so dai bangke nilitumi pergachu niri bangke unan ke prapen tim Karbi Anglong tu la bang so order bang ciri muk tura mana katu we lam ka tipi tura pini bangke la so bang elo pache thang bang sichu niri lote non dara tu sokira report kisum tactically non nilitumi rialo mangke par nisi la so order kadulong par habit long hong kodang lo ajuina rang lo along fan sa pikang buk pulo dang te gela kilos kumal non adai po kumal non gape play po la sila so bangke council tu mas tame chuni lo team Karbi Anglong chuni lo la si kenang sot aposile tu na lo hong bangke Karbi rong anke pangreng long nangji athili tu ke pini chot kali pena chot kali ha mat tu ne pen
arna pe plangra ni mar kom pinak ni tum ke non tujun ka kli ke non la Januari pe no te tujun ka kli po rong ker ke tarik ho pe no te rong ker lo ka kli po la so rong ker ka kita lo hong ke thapsi prai rong ke do lo hong do hanwe do bu do ke thap ko ni la si la so lo non ba ke pani tumi aso ke hong kram lo pachiro hai non la hong kram lo dc na sun plut lo ke dat usi tum go tha so usi tum ro lu trok lo ala komane hema lo mangke direct ton ni lo kuwe lo kokdam lo content si social lo ke pachi perbu ke okta yo long le okta chu long le atela ke malo no na dai po la sila so bang ke nilitum ben pen so dak tu ningri lo government atuma same nalitum pinion bo la so bang chirimu bra pena bang ke nilitum government pe la so bang kiu thai lo la so lam klan ka duk kawe Karbi Anglong to kan lo arat pan pachini masini tu hin pachu ningri lo ateli tu la bang nan koi dekte government atum nang tum jata sai ding name sita long hong ke pon tu bang ni tum nang koi tek tek lai son bang ke ni tum government hon same chuni dil talo un an ke proper pinion bong nang tum news sipira lang klar sipira la bang so arong ala ke los hormus same ke los tangana long hong ke los atum hanas same ke chipi patumi son accountant thilo chuta long le pim nang bu ala so long hong farmas same government pen nang tum la bang so company son chipinangi la pen mena rong son same longo habit ke kaudang ka phire yo ne pa habit kaudang hada same habit mara pi thalo ina phalang no pida hala stamina tu compensation pinagi government ma chuni dil hello la sikar piang long jor kali asam lo ke do kar bitu ma ansitame kela ni no sega clear por rong ke por posi na tu ma sodak tu ni ripansi ni tu ma hin pen na pa bimara rumah pi pulotam te nire tu hin pesta me chini tu net poden tu hin pesta ne punpo la penunan ba ke bimar lo hong ba ke jolong lelo la peniri tu non het mur pen islam ni ye bong lo nan tu bang an pini penang bong lam klar ti pini pulo jausi ti pi pede arong sona tha police pen military pen nang lut bom wang bom pulo tang te murong sor tu pen moli tu che punang dut pulo tang te konsila sor adai chenagi patum ye song song ke sogorot pachirot thai bang le phang yo phang hai alohong ka pachi patu soga yo pachi thulpon phang yo phang hai alang tum kane kam kilos kam apo na sila sobang ke an ke prapet pini panang bong nang tum konsil tim Karbi Anglong ma chuni di lailo nil tum hin pana chuni so tak chuni di lailo unang ke lam klar pi no jong si kali patoy tera arong nang lut bong polis ban bom pen nang lut bong pulo tang te monilitum kadu we che danang ko pulo tang te konsila sorsi adai cheni atenon ke munitum kidu katum ke non lo hong phalang no pida ko non chuna kine ko nar lo hong lo tepo ke plan tu ke pini abopo penamna ne pan ma tu der po tangka tu poisa tu ta kidu tu mana ma thana koi aposi la bake nilihin penstame lo kreni sarape amai a committee pen la pen hima lo dia sar committee ho penstame niltum sodak tu chuni rilo athe unan pen ke pra pen tu la bang solam ke chirumu wek ko puning thelo la pen yau si chirumu mede lam klar tipi pede la so ke bang patumi so na paje to na paje ni pahang yo pang ha kipi gi thi tu la si lo patu la so bang tu ko klang pulo tang te molitum je phonang ko sa militum adai we na tu konsir sor cha dai cheni la si so dak na chuni rilo unan ke pra penal tu che bon popsi churi pum par gado